Utumoya masigidela lumafaka kakhulu. Wasagida kakhulu zathi umama lesengumkhala. Lo muntu ungathi mase siyabika indaba zakhe kasela umuntu ongabika indaba zakhe bathi bakhulu. Kanisa mama uthi basitandaza lapha kumongcele namanje manje wesithathu kodwa kwasikhala ukuthi umuntu uthwayo ungangisho uyaxoxa batha uyishile indaba zakhe abantu abathi moya ngibase hey singazisayithi basimoya manje usithandaza lapha uphande ezinyawo wena uqobo lapha kumongcele nabantu bamalalo usezabe inkinga yamehlo embamba kodwa isebenza emzulu kodwa ukuthi kanti lapha abantu abakuthiwa ukuthi labantu abakwenye ngasazwana wathi umongcele kodwa kulento elokuyenziwa kodwa enza ukuthi wena uthi indlela abantu abakudwa ukuthi kodwa njengoba ungazigcina ikhale libangasazwana impilo yakhe abantwana bengabakho kulindima wathi umuntu abasayikhuluma into sengasayithula yithi intshumayelo ngibekhithi zana balami ngizwala kanzima ukuthi ngizwa ngana ngizwa kahle wathi umuntu athi